لی تماشاوانین هجا اگر این اپراسیونا ترکیه سر روجاوای کردستانی ام دیل گل نونری انکسد ناو تلافان اجتماعی اپوزیسیونا سوریه ده شلال گدو لستودیو کردستان 24 بگرندز بخیراتی که شلال باس ممنون که شلال مجارا اپراسیونا ترکیه لسر روجاوای کردستانی گل گرم هاته گرتن نها وکی کو سار بویا گلو اپراسیون پاش و هاته قسن چاواد بینه والله هيك جمال يعني مثلا قرن ببي يعني صار ببي خلق روج أواي كردستان يكتايبتي قصدي دفيو جوا بهانا بس بدي دستي تركيا يعني فصائل شكدار جروبي او بهانه چنه كيش أو بهانا دياري يعني سلوغاني واو أعلامي واو مظاهري واو لسر سينوري تركيا لكوباني لقامشلو لعمودي لدربيسية لهر دركي يعني بهانا حتى جواتي نئيرو يعني في سنة كان صالح حيانها هر لزمانی عفرینی جوابو وقتی ایریشا سریکانی جوابو يعني حتى جواتي بهانا دن دست تركيا قد تركيا بي ایریش بکه اف مسئله دیاری يعني جو پارتیا کارکری کردستانی و پیدی جی دخوازن معرکه و شر و لگل ترکیا لسر خاکا سوریا لشار و گند کردا بل سوریا يعني أنبو مجارة حسده و پیده جی پیکانینا برژوندین روجاوای کردستانیه سرخصنا پروسه روجاوای کردستانیه یعنی نشاندان جهانی را پیوندی ما و پکک به هفتوره. كو اوان ده اجندات واد تشتكي وطني اجتماعي سوريين او اي كردي سوري جديدين ده برنامج واد ده سياسه واد ده دانوسندني واد ده چونوهاتني واد بهتر ديار يعني بچوا همو كاري واد كبه خدمتا پككيده تشتك جي هي دو او جزان بنو دو ام جزان بنو كردي سوريا دولتها تركيا پككي لسر سينوري خو قبول ناكه نل هريما كردستان عراقي ونل سوريا ونل دفري كردي سوريا ونل تدفري ده أب مسألة كأشكالية واضحة أب مسألة فيجو هيدي وقصدي كاربن فيتش روكا ها هناك براستيتي بفكرن وقتي برابر جواندي كردي سوري لباوا مهم فيجو في مسألة حل بكن يانا حتى وجودها وانشك دارا اي قصدي لسر سينوري تركيا هب لكيجا دفرا سوريا بو لكيجا دفرا كردستان الحريمة كردستان عراقي تركيا أمنرنج هجوم دك يعني سر جبهه که 1000 کیلومتر ترکیه شر چکدارین پیدی و پککی دکود بهاریان بدیم بیدی و هر بردوام به مسئله افچی رو که هاد ویگو پیدی کاربه حل بکه اونا بگو کرد سوری ببن رهینه جبو سیاست پیدی و جبو مصالح و برجواندی پارتیا کارکری کردستانی پککی یعنی کرد سوریا وقع امزانن بشکنج کردستانی كردستان بوي شربرتي او بشكي جرنجن مهم كردستاني وان هذا في شورش سوريا اللي سري ده صالح حيانها فرصتك كثيرين جبو كردي سوريا هاتي كاربن تشتكي بو خبكن لازد بينم روش وابه وقصدي وبهيدي دوا سياستا بردوام من كردستان سوري لبيشا هبون تنبونيه بعربي دي معركه وجوديه يعني كرد سوريا انها هبونا كتي خطرك مزنده يعني خلق برشي خلق تعزيه عسكريانه شار هي خلق تيغرتن خلق تيكشتن بارجه احزاباتين شوتاندن همو تجدب خلقي دحددن برو برافيد جو برافن دباوريه مد انها كاسينور وب بآلی ترکیه دیا بآلی هرما کردستان عراقی ده ممکنه جنها و حیا ما هیکه تو کردکی نبین الروج آوای کردستانی و آوای خطره گله کی مزنه که شلون نها روشا ترکیه گریدای اندام بونا سوئد و فنلاند دناتو ده هیا دیتنک هیا کو ترکیه دخوازه و مجاری بکار بینه بوکو بکار به اپراسیون که الهمبری روج آوای کردستانی بجیه بینه دیتناته چیه؟ سیده اشتر بیشم هر اپراسیونک چه بویه هر دبرک گندک لروج آوای کردستان یا سرانسری سوریا وقتی گسوپای ولاتکی غریب تی یا بشک جو اپوزیسیون دره یا رژیم تی هر به اتفاقیه ناف دولتی چه دبن اجبرگ کریزا سوریا و مسئله سوریا بویه مسئله هریمی و ناف دولتی ببی شوقا کسک روسا و امریکانا نه ترکیه کاره هر دبرکی ونا هزندي كارن هرند وركي تفاهم هي سوريا حتى في دقيقه نافرا روسيا وامريكانا دي بهوريه مد عفرين سوباي تركيا وچكدارن اوبوزيسيون هاتن كتني بيشتي جو امريكا ما بيدنگ وروسيا جي شوقا كسك في خست وسريكاني وغريسي بيجي هروها امريكا شوق في خست وروسيا ما بيدنگ ان هاجي اگر تشتكي تشيب اوبراسيون تشيب هجومك ايريشك تشيب بيترو شوقا كسك في روسيا وامريكانا روس وقت كرم كير يعني او ان هكا احتياجك ويقلكي مظن بتركيا هي جبر قد شر اوكرانيا هذه برانيه ولاتين عالمي زلهيز واي نزل هيزير وندجمن
و شەڕێ رووسا دکن و سەزایە دەتینە سەر رووسا ژێر گەلێکی گرنگژ رووسارێکی تێکلیێوا بە تورکیارە بەردەوام بن وەک وڵاتێکی ئەهەمیەتاوی گەلێکی مەزن هەیە دەبێت منطقی دوو وڵاتێکی دحلفا ناتۆ دەیە ئەمریکا جی ئان هەکا ئەدبێکی ئەو جی حاجەتی موافقات تورکایش بۆ مەسەلا ئەنظیماما سوێد و فنلەندا بۆ تێکەوەن حلفا ناتۆ بۆ vêyekê herdû welatên zilhêz êgê gotina dawî awayê di mesela Sûriyê de herdû jî mihtacî razîbûna Tirkiyan e di derbarê vê dosiyê de. Kekê şilal mijarek heye diraya giştiya Kurdî de ev tê axaftin ku rêveberiya xwe ser hese de ji cihê ku li gel aliyên dinê Kurdî taybetî jî enegese peywendiyê dênê diyalogê dênê berova jî vêyekê bi PKK re nêzîkahiya xwe zêdetir derdixe pêş. Yani ev mijar rêveberiya xwe ser û hese de nizanê ku dijî berjewendiyên Rojavayê Kurdistanê. Êwan ew li bercewendiyê xwe partiya xwe û îdeolojiya xwe û a Partiya Karkerê Kurdistanê digerin. û di destpêkê jî behs kir hayê wa ji bercewendiya Rojavayê Kurdistanê û gelê Kurd û hemû gelanê wê deverê tune ecindatê wan ne ev in. Ew fexr û e'tîzaza wayê wextê dibêje em beşekin jî PKK'ên hep dizî mesela wa yani an hakate here derbas wiyalê sînor hettanî Kobanê hemû resmê ojelanin û hemû alemê PKK'ên û hemû tiştê wan in yani heta hinek qiyadatê PKK berî demekê ban wa kirin yani bangewazê kirin gotin alamê me û resmê me û tiştê me û sloganê me berz nekin ê xwe berz bikin wenda wa çil xwe dikin wenda wa çil wê xelkê dikin lê ewana yani beşekî îdeolojî heqîqînê ji PKK û vê meseleyê mêrka venaşêrin û ew hatine ji bo xizmeta vê nehcê ji bo xizmeta vê îdeolojiyê di bernama wa de di siyaseta wa de mesela Kurdê Sûriya tune yani di şiarê wa jî heya niha doza tiştekî ji bo Kurdistana Sûriyê ya ji bo xelkê Kurd û Sûriyê mafê gelê Kurd nakin dawa ometa demokratî dikin û biratiya gelan dikin û felsefeyek ême bi rastî em hetan hatê nakin felsefa wa bêtir tobawiyê bêtir ne diyar bêtir nayê fêm kirin milletê Kurd ez ê belkî ew jî diva mesela di nagê kabê ew dawa çi dikin yani. Pirsekê dixwazim bikim kekêşan niha kongra PYD hebû berî çend roja li Hesekê. Gelo piştî vê kongrê nêzîka hiyek di navbêna NKS û PYD de zêdetir li pêşe ango rêveberiya xwe ser de. Ez bi xwe bawer nakim ji ber dîroka vê partiyê xaliyê valayê ji guftûgoyê bi etrafê dinî Kurdî re li hemû beşên Kurdistanê roja goçê bûne îmana wa bi diyalogê nayê Kurdar e îmana wa bi cebahata û tehalûfata û biratiya heqîqî nayê ziman halê wa dibêje ya tê wek me bi ya tê îdeolojiya me tebenî bike ya tê dijminê min e tê ne dostê min e tê ne tiştekî min e ez te nas nakim. Ewan di dîrokê de tehalûf bi kes yer nekirine û diyalog bi kes yer negiyandine serî. Ev diyaloga ginha dikin bi NKSê re di ehdê serdema îdara Trump di serokê Amerîkayê pêşû ez ê belkî dixwestin wê çaxê tiştek her bigiye serî hew ji bo got NKSê bibe pir ji war e li ser wê pirê karibin derbas bin mehafilê navdewletî wekû komîta destûrî wekû heyata fawda opozisyona Sûriya gihno hino ew jî bibin xwe dîştegalî di emeliya siyasî got Umma Mutehîde idare dike derbarê hela qeyrana Sûriya. Spasiyat ez kim kekê şilal gedûn û neriya NKS navê tilafan îjtimaniya opozisyona Sûriyê de tu mêvanê bû. Memnûn spas baş.